والله وەکو ڕێگیری حکومەتە هەرێمێ تەفسیری نەکریە بۆ دابینکردنا وەکی بژن حیمایە عەردی بەس وەکو العاسمان ئەوە مەسئولیەتە حکومەتە ئەتیحادیە مەفروضە ئەو بێنە سەر خەت طبعا ئەم جارە ئەو کریارەتی رووسیا هاتێکردن جاران نەهێبووە و هەر جارێک ژی بووە سەبەب کو ئەم پروژە تأخیر ببیت مدێ هەیڤا بۆ vê cenabê Reis Wezera Iraqê Berez Sudanî lijnek ku hinard gotî mavê 48 saeta da teqîra xwe bidin tewsiyatê evê lijnê jî ew kul asmanî yani eve bête sistemê antidron û eve bête dabînkirin û danana vî sistemî ne maddi yani mewzu ne maddi muvafaقatê hikûmeta itihadî ne bêne dan ev babetê hatiye münaqeşekirin û tewsiyekirin û mefruza ev biçîte twarê cêbecekirin.